akarere k'ibiyaga bigari umutekano n'ahazaza. Muri make akarere k'ibiyaga bigari muri ku kwezi kwa kabiri rutangiye ibintu bisa nkaho biri kugenda biri kuhungabana bitewe na politike toujours ya Kinshasa, cyane cyane mbere uko ngira n'icyo mvuga ubu muri aya masaha ahitwa muri Haut Plateau ya Minembwe ni muri Sud Kivu muri territoire ya Uvira. Tugiye abariko hareba hariya kuva za Mukoko ukamanuka za Gakenke ukagera kuri Point Zero ukagera hakurya ahitwa za Rugezi Biziba na Mitamba ukacubuka hirya kitwa za Kirungwa. Hamaze iki cyumweru FARDC, imbonerakure, ingabo z'u Burundi, aba mercenaires bahari b'abazungu baturutse bamwe muri za Colombie n'abandi baturutse mu bihugu by'i Burayi bamaze iminsi bari kubombarda. Ndakubwiye ni ibintu biteye agahinda cyane. Donc retrait ya ACM 23 ibuvira yabaye inzira ya Tshisekedi n'izo ngabo zose ziri kumwe nawe mbabwiye bari muri situation ya epiration iteye ubwoba muri Haut Plateau ya Minembwe. Abanyamulenge baguwe nabi cyane, nibyo ngira ngo naheraho muri cadre kwa ngo umutekano n'ahazaza. Donc kwerekana ko AFCM 23 iri Uvira yari hafitiye akamaro gakomeye cyane mu byerekeranye n'umutekano wa karere ka Sud Kivu, ngira ngo wenda turaza kubivugaho muri camake ngiye kubahereza y'ishusho y'umutekano, ariko niho nashatse yo mbere kuko niyo situation ikomeye cyane cyane. Bisara za Gakenke Point Zero ibintu bimeze nabi, ababyeyi n'abana batoya, hari za viole zahabaye zikomeye cyane. Dufite amaraporo n'amashusho ateye ubwoba cyane kwerekana ibintu Tshisekedi ari gukora. Ça fait peur, ça fait frisson, biteye nihahamuka rikomeye cyane. Voilà. Alors mu ishusho y'umutekano muri rusange turayihera muri Congo, ntabwo ari Sud Kivu gusa, ubu tuzamutse tugahera muri Zaituri hariya muri territoire ya Jugu ibintu naho bimeze nabi cyane. Leta ya Kinshasa iherutse kurenforsa tone 25 za munition bazihereza uriya mutwe wa Codeco kuko bamaze kudeklara nabo nk'abazalendo. Donc bari hamwe na leta muri cadre yo guhungabanya umutekano wa abahema baguwe nabi cyane. Abahema baragurutse nabo kwirwanaho bakocuye mu nzira Thomas Lubanga, ariko imbaraga bafite ni nke cyane paraporo yabo bahanganye nabo. Ibaze Codeco bafite izo ngabo zabo bari kugera hafi mu bihumbi nka 5 nangwa 6 bya Codeco, ariko abahema bahagurutse nta nubwo bageze no kuri 500. Urumva ari abantu bari kurwana wenda na NDCM yabo biragoye cyane, kandi bafite support ya leta, bafite support y'ibikoresho, bafite support ya logistique ikomeye cyane. Ubu mbese Codeco ibintu bimeze nabi hara muri territoire ya Jugu, abahema baguwe nabi cyane. Umanutse rero ukagera muri Grand Nord hariya za Butembo na Beni, uramutwe nawo wa ADF Nalo. Ngira ngo mu bantu bakurikira za Twitter na Instagram mwabonye ejo bundi nta nubwo ari misi ya kera yatambutse, bafasha aba FARDC bari bafite toni 3 za uniform ya FARDC, babafata bari muri eneo hariya za Mayangos bashiye ADF Nalo uniform. So image zirahari raziskane mukenera turazibaha turazifite, uko abantu bose bahanze amaso ngo M23 iki niki ariko hari ibintu biri kuba. Leta ya Kinshasa iri inyuma iri gukora operation ethnique y'abaturage bayo. Abantu baracecetse, Nations Unies iracecetse, amahanga aracecetse, Union Européenne iracecetse. Ibaze FARDC byafashwe n'abaturage bonyine babyifatiye, kuko ntabwo FARDC yari gufata abagenzi babo bafateye toni 3 za uniform bari bashiriye abateroriste. Abateroriste rero merutse gukurikira abantu bavuga ngo Africom, ngo ingabo za Amerika, ngo za Kinshasa, ngo M23 fini. M23 ntaza kubivugaho, ni umufatanyabikorwa wa leta ya Kinshasa.
M23 ntabwo ari terroriste, nejo basinye andi masezerano turaza kuvugaho. Ntabwo rero sinzi niba leta ya Kinshasa isinya amasezerano n'abaterroriste, ni Kinshasa ni Muyaya wabivuze. Ndakiriyaringa mvuga ko M23 ntabwo ari umutwe w'iterabwoba, ntabwo ari leta ya Kinshasa ivuga ko umutwe ari w'iterabwoba, ni Conseil de sécurité ya Nations Unies. Dufashe exemple par exemple mu karere k'ibiyaga bigari, imitwe iri mu karere k'ibiyaga bigari yashizwe ku rutonde rw'abaterroriste ni imitwe ine. Uwa mbere ni FDLR. FDLR ntabwo ari leta y'u Rwanda yayishize kuri liste y'iterabwoba, ni Conseil de sécurité ya Nations Unies bivuye muri resolution zavuye muri Assemblée Générale ya Nations Unies. Wabo biriya bihugu byose 195 baricaye bavuga ko ibikorwa FDLR yakoze ni ibikorwa by'iterabwoba, babashyira ku rutonde rumwe na Daesh na Etat Islamique. Umutwe wa kabiri uri mu karere ni ADF NALU, uwo wafashwe FRDC iri gushira ibikoresho bya gisirikare na uniform. Image zirahari, abazikeneye turazibapartaja. Dahari Beni abaturage bafasha abasirikare ba FRDC bashikiye uwo mutwe twaje intwaro w'iterabwoba. Umutwe wa gatatu ni umutwe bita ISCAP uri ukora Mozambique, ariko ukaba ufitanye link na ADF NALU. Nundi ngiye kuvuga yitwa El Shabab ukorera hariya, wakoze ibitero Kampala, akoze ibitero Nairobi n'ibindi bitero bakomeje gukora muri Somalia no ku mipaka ya Ethiopia. Iyo niyo mitwe izwi ko ari ine mu karere k'ibiyaga bigari y'abaterroriste, akaba ari nayo AFRICOM zirangabo za Amerika ziba hariya muri Golfe Aden nizo baje kurwanya iyo mitwe yitwaje y'abaterroriste, ntabwo baje kurwana na M23. Icyabazanye Kinshasa niki? Icyabazanye Kinshasa, Amerika igitanga miliyoni 10 z'amadolari buri kwezi kuri FRDC muri cadre yo programme yo kurwanya uriya mutwe mbabwiye wa ADF NALU ukorera hariya muri territoire ya Lubero, igice kimwe cyane na Beni, ubu kawageze no muri Ituri. Ayo mafaranga rero Kinshasa ntishobora kuyavirira na rimwe, niyo mpamvu bari guhereza ADF NALU ibikoresho kugira ngo uwo mutwe ukomeze uvuge ukore ibikorwa biterabwoba. Kuko mu kwezi kwa 12 imbere y'ubunani baragiye haramanguru jipa bisha abaturage 325 mu minsi 2. Nta byumweru 2 bitandukanye hara muri Lubero kwa Julien Paluku, hafi hari n'abamwe bo mu muryango we banaguyemo, bahisha abantu 175 i Lubero. Hose ni muri eneo FRDC ikontrola, ibaze kwica abantu 150. Ntabwo Kinshasa yigeze imanura ibendera, nta communique nimwe Muyaya yigeze akora kwerekana ko bari ko entretena insécurité bo bonyine kugira ngo babone financement ya Amerika muri cadre ya terrorisme. Ubwo bakabazi ko Amerika nta makuru bafite, kandi bagiriwe ko bahari bafite amakuru yose. Nicyo cyabazanye Kinshasa kugira ngo bakore evaluation y'amafaranga Kinshasa ibona muri cadre yo kurwanya terrorisme mu karere k'ibiyaga bigari, muri operation bari kumwe hamwe n'abagande yitwa Shuja. Abagande bo bamaze ko bakata financement nabayo mafaranga barayabona, ariko nabo barakase ko kuva 2021 bari muri zo operation kugeza n'ubu nta resultat nimwe igeze iboneka. Hari n'abaterroriste bamwe bagiye bavuga ngo barabishe kandi bahari batazi ko Amerika ifite amakuru yose. Nibwo bagiye babonana na secrétaire à la défense Kinshasa wa FRDC, babonanye na ministre wa défense n'abandi muri cadre ya evaluation zo ntuza. Ntabwo abantu bose mwabonye amakuru bari gusakuza ngo AFRICOM ngo yaje kurwana M23, ntabwo ingabo za Amerika zishobora kuza kurwana n'umufatanyabikorwa wa leta. Icyo kintu cyo mu giclearing, ayo makuru umuntu wese muzumva yavuga ni propaganda. Ngendi kubabwira amakuru y'ubushakashatsi, ufite andi makuru ya preuve ayazane nawe avuga ati oxygene aho ngaho ni propaganda wavuze wabeshe. AFRICOM yarije muri cadre yo gukora evaluation za operation contre le terrorisme, ntabwo yarizanywe n'ikibazo cya M23, kuko Amerika yonyine iziko hari operation ya ntuza ya Plutona, ni hari programme ya Washington ndibuze gusobanura naho igeze ni ya Doha, umwo M23 ikomeje kugirana ibiganiro na leta. Alors tumanutse rero tukajya muri West, ubu ingabo za ura mutwe witwaje intwaro na witwa Mobondo
ku bantu wenda baje mu biganiro batumvise wenda ibiganiro tugeze dutanga ubushize, Mobondo hariya muri mu muryango wa Kinshasa ni mu birometero 150 uvuye mu mujyi wa Kinshasa, hari umutwe witwaje intwaro witwa Mobondo, n'amoko abiri abitwa Bateke n'abayaka barwana. Abayaka bakavuga ko Abateke ngo atari abakongomani, ngo nabo bagomba gusubira iwabo muri Congo Brazza bakagenda muri Gabo, ukuntu mbese bavuga Abatutsi muri Nord Kivu ko bagomba kujya mu Rwanda, ngo Congo ngo atari yabo. Urumva ko Tshisekedi yakomeje kuzana mu mipaka yose, ubu hari intambara z'amoko, ntabwo ari Kivu gusa, ubu no muri Equateur hari amoko abiri yitwa Bangwaka n'Abangwandi, nabo mu minsi mike murajya kumva imipanga iri kurira, kuko hari abantu 26 baherutse gupfa hariya za Gemena ujya yitwa za Mobayimbongo. Batangiye nabo guhangana bavuga ko Abangwandi ngo ari aba Centrafricain, ngo Abangwaka ngo nibo ba vrai Congolais, ariko iyo nayo ni instrumentalisation iciye kuri Tshisekedi akoresheje Bemba wahoze ari ministre wa defense, bakaba ari ministre wa transport, n'undi mugabo singombwa bamwe no kuvuga amazina yabo, reka birekere Bemba ariko harimo n'abandi babiri inyuma bavuga ngo bari muri politiki ya fascisme yo kugira ngo Kongo yose nzima habeho akavuyo muri cadre yo gutegura ko amatora ya 2028 atazaba, kuko atangiye kuvuga ngo igihe cyose azaba ari intambara ngo ntabwo azava ku butegetsi. Murumva nuko ibintu biri kugenda. Mobondo rero bugina yigeze hafi ku birometero 80 na za Maluku. Abazi Kinshasa, Maluku ni commune ya nyuma uva mujya muri Bandundu, bari gusatira umujyi wa Kinshasa kuko nabo bafashijwe na bamwe bari ku butegetsi. Uriya Mboso wahoze ari president wa Assemblée Nationale ava muri ubu bwoko bw'abayaka, nibo babohereza ibikoresho n'iki byose, kandi byose President Tshisekedi arabizi muri kadri yo kuzana umutekano muke. Abateke bamaze kwicwa hariya ubu ngubu nabo bari kubarirwa mu 3,000 bamaze kwicwa muri province ya Mai-Ndombe, hara muri Kwilu na Kwango n'abandi mu mujyi wa Kinshasa. Tugiye muri kote Katanga, Tshisekedi yohereje y'abasirikari b'abajere 17e regiment ya garde républicaine na 13e regiment y'abakomando. Buri joro ryose buriya bakatange abajene babo barashize, nabyo tubuze muri semaine ya kuva tariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere kugeza kuri 25, hafi iminsi 20, hapfuye abasore basaga 180 muri province ya Haut-Katanga, muri Lualaba no muri Holomami, bose bari kuba kidnappé n'abasirikari ba Republican Guard y'ayo marejima mbabwiye, bavuga ko ngo ari abantu bari proche ya Kabila. Niki bya Kabila nabyo turaza kubivugaho muri cadre ya politique, ndacyari mu by'umutekano. Ngo umutekano muri ayo ma province 3 mbabwiye, Holomami, Haut-Katanga na Lualaba, umeze nabi cyane, utejwe n'ingabo z'igihugu za FARDC muri cadre tujuro gusema kao mu gihugu hose. Saho ngaho gusa rero dusubiye Sud Kivu, nyuma yuko nabivuzeho nyene M23 yiretiye Uvira, massacre nizo ziri gukorwa. Urumva du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par Kinshasa ho ni danger. Ejo hari ubamaze gucreya, hari umutwe bita Force du Progrès, n'abasivili nabo bameze nka FDLR, bameze nk'intera hamwe nako na imbonerakure ba Tshiseke baba UDPS, bamaze kuba infiltramo abasirikare ba regiment ya 10 niyo ikora kije ya Republican Guard Kinshasa, bakagenda bakambara civil, ni wasigaye binjirira abantu n'intwaro, bakaza nk'aba voleur mais armé, bazi ko umuntu atavuga rumwe na Tshisekedi bakakwinjirira bakwica bakabira. Ubu Kinshasa hari abazi Kinshasa neza, commune ya Bandari, ugafata commune ya Ntuza ya Limete, uko ni hano hari aba autorité, ugafata Ngaliema, iranzira yose ama campagne kuva Kitambo ukagenda Avenue Nguma, ukagenda ahitwa Meteo, ukagenda Binza Iped, abantu bose batuye muri zo commune ubaguwe nabi na leta ya Tshisekedi. Buri munsi mu gitondo uri kumva abantu babinjiriye, bisha abantu runaka. Muri Kinshasa chaque matin hari rapport dufite, nibura ntushaka kumva ko ini 30 n'abantu hafi nka 30-40 buri gucya bavuga ko bishwe n'abantu batazwi, ariko amakuru dufite niyo Force du Progrès, ingabo z'abasivili za Tshisekedi zirimo infiltré 10e régiment, je précise très bien,
ko nta makuru dufite y'impamo atariho ivumbi. Urumva ko Kapitale ni umuyonga, Katanga ni umuyonga, Bandundu ni umuyonga, ngiriya Grand Equateur yose ni hatari, Ituri, Kisangani nuko bimeze, Nord Kivu, Sud Kivu. Donc urumva ko igihugu cyose ni hatari. Ibyo byose rero iyo shusho ntabwo ari ivuga ngo ni amezi 3 arangiye, aya ni synthèse bahaye yo muri janvier ni matariki ya février ya 3 tugezeho uko umutekano wifashe. Alors mu cadre y'umutekano w'akarere rero habaye renforcement idasanzwe nayo y'umutwe wa FDLR, yaba izikiri muri Congo, kuko n'ubu ngubu nubwo AFC M23 yashoboye kulibera igice cya Nord Kivu n'igice cya Sud Kivu, hari FDLR zikiri kuzunguruka muri parke ya Virunga. Dufashe nkariya irugari ko bazira nzira iva Kibumba ugana irucuru, iyo ugeze ahantu hitwa Igatare, ngo iyo urenze Rumangabo gato ukinjira hagati mu ishyamba, aho ushobora gukata ugahinguka hitwa za Murimbi, iryo shyamba ryose haracyarimo FDLR zikishemo, ziri kuza gukora ibitero muri uyu muhanda uvuye Kibumba ugana irucuru, nangwa bari gushaka gutegera abantu mu nzira ahitwa ku Makara uzamukujya ntuzari ibitero bari gutegura gutangira gukora muri izo nzira. Urumva ko presence FDLR iracyavugwa muri la parke ya Virunga. Hari FDLR zagiye Burundi nazo ziri gukomeza kwitraininga ku mibare ntabwo ari bake, abandi bari kuva za Malawi, abandi bari kuva Buraya, za Pays-Bas, Belgique, muri France, bari kurekrita hirya no hino muri cadre tuje kuza guhungabanya umutekano mu karere no kurenforcer ingabo z'u Burundi nza FARDC dans le cadre kubavuga ngo bahangane n'umutwe wa AFC M23. Alors tugiye rero muri ati umutekano hazaza hibi bintu nibihe, ko abantu barafite espoir ko wenda ibiganiro bishobora kuzana cessez-le-feu. Kuzana cessez-le-feu nkuko nari mbabwiye, Tshisekedi muri position arimo, Tshisekedi excusez le terme vulgaire, yabaye indaya ya géopolitique. Muzi ko yahagurutse wenyine akajya muri Amerika akavugira ati ngiyewe mfite amabuye y'agaciro ngiye kuyabaha mumfashe kuzana amahoro mu karere. Baravuga ati twebwe ikibazo cy'amabuye y'agaciro turayakeneye, turagufasha kuzana umutekano, ariko condition shaka amahoro n'igihugu cyawe cy'umuturanye cyitwa u Rwanda, kuko ayo mabuye ushaka kuduha ntabwo twebwe twizeye igihugu cyawe cy'umutekano, kuko umutekano w'igihugu cyawe uracyafite amagroupe wamaze kubeatifia y'abazalendo bari yasimi groupe asaga 300. Urumva ni hafi muri abazalendo babarirwa hagati y'ibihumbi 60 na 80 bose bari mu gihugu. Ati kuba rero harimo intwaro, abantu bitwaje intwaro udakontrola, biragoye ko entreprise zacu ziza kugira ngo zicare, kuko ntabwo tuzajya kuinvestisa amafaranga na umutekano muke. Ana umutekano ni mu Rwanda, shaka sinya amahoro n'u Rwanda, numara gusinya nabo noneho ayo mabuye y'agaciro tuzajya tuyafata ace mu Rwanda bayatunganye, hanyuma twebwe tuze tuyafatire mu Rwanda tuyatware. Okay, uri tayari? Ndi tayari. Nibwo mwumvise ko habaye amasezerano ya Washington, twese twarayakurikiye, sinyatire irasinywa. Imaze gusinywa hagombye gukurikiraho phase ya kabiri, noneho abanyamerika bakazi Kinshasa bagasinyaza MOU hagati na leta ya Kinshasa, noneho yayo makare minye yahaye abanyamerika. Babwiye amakuru dufite, delegation y'abanyamerika yaraje i Kinshasa, bamaze icyumweru kizima bashaka kugira ngo babereke ayo mabuye y'agaciro, kugeza n'isaha bahavuye nta sinyatire ihabaye. Niyo mpamvu mwumva ibintu bya Washington byacecetse, parce que ahantu bari bakeneye ko baha aho hantu Tshisekedi yahaye Abashinwa. Abashinwa nibo bari gusarura ayo mabuye y'agaciro, arimo lithium, arimo cobalt na ntuza na minere bita ntuza bita grena, iboneka hariya cyane cyane muri Holomami, ikora muri za ntuza za radare z'amadrone ainsi de suite. Alors izo minere rero
Tshisekedi yamaze kuziha abashinwa nibwo yagiye kuvuga n'abashinwa bati mwebwe okay kontra yanyu irahagaze noneho ngiye gufata amafaranga y'abanyamerika nyabahe hanyuma ati monsieur twebwe ntabwo ariko twumvikanye twebwe ntabwo twavuze ko uzatugarura amafaranga twebwe societe zacu zigomba gukora jusqu'à la fin nibwo mwumvise muri conseil de sécurité abashinwa bazamuye ijwi bavuga ati batangira none gukora condamnation ya AFC/M23 ati niramuka imanutse ikagera muri Tanganyika ati ibintu bizaharibika uko Tshisekedi bavuga ati niba mutirwanyeho ngiye kubivamo ko fit pressure y'abanyamerika nabemere ko nzabaha amabuye y'agaciro bandangiza intambara mwebwe mwarayinaniwe ati babasubiza amafaranga yanyu ngiyo intambara ubu ngubu arimo ibyo rero binaniranye nibwo mwumvise yagiye hariya muri Emira Arabini Abu Dhabi yagiye gusinya andi masezerano na prince uriya wa Abu Dhabi kugira ngo amuha amafaranga arebe ko yagarurira abashinwa amafaranga yabo hanyuma bavemwe abira birombe abanyamerika bifata urumva ni ibintu nagatogo gakomeye cyane donc signature y'abashinwa ntabwo yayirangiza yagiye afata amafaranga yo kwa Erdogan kugira ngo amuhereze ama drone ari gukoresha kurasa hari ya Minembwe kuri zira drone ziri kurasa hari ya zimwe niza zaturutse mu bihugu bimwe by'Uburayi muzi by'abakoloni n'izindi ziri turutse muri ntuza muri hariya muri Turkey n'ibikoresho bimwe yagiye akora muri za fraude mu abira bihugu byo muri Europe de l'Est. Alors abo bose yagiye bemera ngo nzabaha mu y'agaciro nzabaga ariko ayo mabuye y'agaciro yose na ahantu hamwe ayemera abanyamerika ayemerera abashinwa ayemerera abarusiya ayemerera aba Erdogan ubu none yagiye gusinya tena urumva na kavuyo gakomeye cyane muri yo cadre rero yo gukomeza we akeneye ko umutekano muke ukomeza ko we target ko nabivuze ni 2028 kugira ngo izagere hakiri intambara noneho amatora ntabe hanyuma tori tegeko rivuga ngo president azakomeza ku butegetsi igihe cyose igihugu kizaba kiri mu ntambara. Alors ngiyo rero urumva ko ejo hazaza aussi longtemps que regime ya Tshisekedi ikiri hariya afite umugambi wo gutoteza abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda plus particulièrement abakomoka bwoko b'abatutsi no gushaka kugira ngo akomeze afashe FDLR hamwe na leta y'u Burundi muri cadre yo kubahereza icyizere ko bishoboka kuri bo ko bajya guhungabanya umutekano mu Rwanda. Urumva icyo gihe cyose akiri muri iyo phase biracyagoye kumva ko umutekano wagaruka malgré les tentatives zihari babesha ngo bari gusinya na M23 CCLF ariko ibyo byose nta na kimwe byatanze. Muziko mu minsi yatambutse baz drone zishe abaturage benshi hariya imasisi kugira ngo mwese mwarabikurikiranye hariya za Walungu bakubise n'abaturage benshi bari guteganya ibindi bitero ku migi itandukanye bakoresheje zira drone za kamikaze. Urumva ko Tshisekedi na leta ye ntabwo bari tayari ku mutekano bikaba biteye ikibazo gikomeye cyane. Ngiyo rero Raziska ishusho muri make ya yuko kwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri n'icyatumye Washington ihagarara ngira ngo mwacyumvise ibiri Doha ni tanto plutôt bari kujya nyine muri cadre kugira ngo berekane ko hari ikiri gukorwa. Abenshi bibajije ku kibazo cya Uvira M23 yahavuye kubera iki patati patata. Mu ntambara zose zibaho ku isi intambara zose zijyana ni pression militaire hakaba na pression diplomatique ari byo biganiro kandi iyo habaye ibiganiro basaba buri mpande zombi kubahiriza ibintu runaka. Ubabwe Tshisekedi ati uri tayari gusinya amahoro ati ndi tayari ati ko mubwire M23 ive Uvira. We kuri we yarazi ko badashobora kuhava avuga ati nibwo ari bufatire noneho abahuza. M23 abo munyeshuri mwiza ati okay malgré tuzi ko hari dega zishobora kuba muri cadre ko kwerekana ko twe tutari kurwanira gufata ubutaka ahubwo turi kurwanira ngo amahoro agaruke turahasize ariko ibyahakorewe ngira ngo murabizi mwese mwarabikurikiranye muri territoire ya Uvira ukuntu muri commune hari ya commune ya Kalundu abatazi Uvira commune ya Kalundu ni commune cyane byerekeranye n'ubukungu bw'uriya mugi
niho hari icyambu nyine cya Karundu niho giherereye, hakaba ariho haca ibiribwa n'ibicuruzwa biva Tanzania na Zambia ni Burundi, niho binyura binyuze muri iyo komine ya Karundu. Hariya hishwa abaturage benshi, hari n'abaturage benshi badafite n'icyo bapfana n'abanyamurenge kubera bafite isura ngo isa n'abatutsi, isa n'abanyarwanda. Ubwo mibare dufite kuva tariki 10 AFCM 23 iva muri ya mugi, hari abaturage basaga 300 bamaze kwicirwa muri uriya mugi, cyane cyane benshi biciwe muri komine ya Karundu. Muri komine ya Mulongwe n'ubu ngubu haracyarimo imisako ikomeye cyane kuko ni muri centre ville. Abantu bose babonetse bari hafi ya proche M23, baba noneho baba ari abashi, baba ari ababembe, baba ari abaki, nabo bose bari guhohoterwa no kwicwa, abandi bari mu maprison ya hariya nyine ibintu bimeze nabi. Nabo muri komine ya ntuza ya Kavira iri ku mupaka na Gatumba, ubwo nimwo ibikoresho byose nyine hafi ibikoresho byose bya FARDC n'ibya FDLR niho byabikwaga. Urumva ko abantu bose baturiye aho ngaho, umuntu wese wagiye abona ibikoresho bizana abaturage bose, bese Uvira yashwemo abaturage. Imibare ubu dufite bo bageze hafi kuri 500 bavanze, ini 300 bishwe kubera ari abanyamurenge abatutsi, na 200 bamaze kwicwa nk'abakongomani bavuga ko babaye proche hafi ya ntuza ya FCM 23 igihe yari hari. Urumva ko izo represailles rero ni muri cadre toujours y'iterabwoba ya leta ya Kinshasa muri ideologie, uvuga ko iri genocidaire, uko ikintu cyose wishe umuntu umuziza ko ari ubwoko, urumva ntabwo bikiri politiki, yibaye ni niveau ya genocide iri ku rwego rwo hejuru, kugira ngo hagombye kuba pression ikomeye cyane kuri leta ya Kinshasa, iriya leta igahinduka, kuko kuba ngo ihindura imikorere yabo yo ntabwo byoroshye cyane muri iki gihe. Hari abandi nagiye nsoma bandika ngo u Rwanda ngo rwemeye ko ngo rufasha ngo M23, ngira ngo wenda abandi bibanza ari ikibazo cy'icyongereza bumvise nangwa bashatse amarangamutima yabo. Nari nzi ko hari n'abari bukibaza ahangaha, reka nacyo nkivugeho ko musatuze kwenda kujya ku bindi. Ambassadrice Mukantabana yavuze ati ko bakolabora na M23. Gukolabora icyo uvuze muri collaboration muri geopolitique, u Rwanda rwabyutse mu gitondo rusanga ku mipaka yarwo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariho indi leta batazi yitwa AFC M23. Muri iyo eneo bari bafite AFC M23 harimo FDLR zizwi zanafashwe ku mugaragaro. Sinzi abantu ukuntu bajya biyibagiza peut-être sinzi, nge ntabwo ndi umunyepolitike, nge ndi umushakashatsi, ariko usanga ari ibintu bibabaje cyane kumva ko abantu bashobora guhakana ibintu babonye. Ngira ngo ninde utarabonye Gakwerere, Engra FDLR wari uri ku rutonde meme rwa Nations Unies ashakishwa, ntabwo yafatiwe Lubumbashi, ntabwo yafatiwe Kinshasa, yafatiwe muri Nord Kivu. Ntabwo ari we wenyine, yari kumwe n'abandi ba officier ku rwego rw'ubutasi ba FDLR bafatiwe muri eneo hariya za Nord Kivu, abandi bari baturutse Walikale n'abandi bari za Masisi. Tavuze na liste zabo ko sina ngombwa, ntabwo turi urwego rw'ubutasi, turi urwego rw'ubushakashatsi amazina y'abandi, ariko babwiye ko hari FDLR b'abayobozi basaga 50 bafatiwe muri eneo AFCM 23 i contrôle. Alors moi je me demande, réfléchir à haute voix, igihugu nk'u Rwanda kiretrouvé kiri en face ya un mouvement révolutionnaire, iyo haba ibitero
byari guturuka Goma bigaturuka Bukavu bigatera u Rwanda, icyo gihe Kinshasa itakiya kontrola, u Rwanda rwari kubibaza leta ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa icyo gihe ariko byemera ko ibyo bintu bizi. Kuvuga muri cadre hari différence ya collaboration et appui. Collaboration c'est normal parce que bahanye imipaka. Ntabwo mvuga ko ari u Rwanda gusa FCM23 ikolabora nayo, ikolabora n'Ubugande. Ahubwo FCM23 muri eneo zifite ifite eneo nini cyane n'Abagande kurusha eneo ifitanye n'u Rwanda. Kuko tugiye nko mu mipaka, imipaka FCM23 controla ifitanye n'u Rwanda ni Petite Barrière, ni Grande Barrière, ni Rusizi 1 na Rusizi 2 n'ura mupaka wa Kavimvira. Iyo ndumva ngo ari imipaka si 5. Tugiye Uganda bahanye umupaka wa Bunagana, bahanye umupaka wa Gihorobo, wahanye umupaka wa hariya Butogota, bahanye umupaka wa Ishasha, bahanye umupaka wa Gihorobo, bahanye umupaka wahitwa intuza Isarambwe. Hari Sarambwe ebyiri, hari Sarambwe iri hariya hafi y'Ibirunga, hari na Sarambwe iri hagati ya ntuza y'umupaka wa hari nibagirwa hari n'umupaka wa Nyamuzi. Donc hari imipaka igera ko 9 AFCM23 ikolaboraho n'Ubugande par rapport y'imipaka 5 ikolaboraho n'u Rwanda, ariko ntawe bivuga. Icyo kintu ngira ngo abantu muri propagande bakigabanye, kuko niba ari collaboration ubwo yavugwa cyane hagati y'ibihugu AFCM23 banye nabyo ni Uganda, kuko niho nari population nyinshi. Umva niba bafite imipaka 9 bahanye n'Ubugande ku mipaka 5 bahanye n'u Rwanda, urumva ko niba ari flux migratoire nangwa flux y'ama operation y'ibyerekeranye n'ubucuruzi n'iki, ndabona Uganda ari ifite part nini cyane kurusha ahubwo. Donc c'est normal kumva ko yavuze ko bakolabora na AFCM23 bahanye imipaka. Hari abaturage bava Goma bajya Rubavu kuri boda imwe, hari abaturage bava Bukavu bajya hariya Rusizi bafite douane imwe, hari abaturage bava hariya muri Plaine de la Ruzizi baca Kavimvira. Urumva ko kuvuga ngo ntibinasaba na renseignement nangwa ubutasi, kumva ko hari collaboration ihari hagati y'u Rwanda na FCM23 mu byerekeranye n'imipaka no mu byerekeranye na control y'umutekano wabo. Umutekano rero hari amakuru yaramaze kuvuga ko hari FDLR hari bisaga 17,000 byari muri iriya eneo. Nawe ari wowe mbaza n'uwo muntu udashaka kumva wagiye kuba ngo na oxygene ngo abaye propagandiste, ngewe ndi umushakashatsi. Niba ufite facts zawe zizane uzikonfronte, ko ngewe iyo liste y'ibyo 17,000 nshobora kukubwira aho baba trainingiye. Urumva bamwe training y'Inyamitaba ngira ngo ntawe utayizi, training yabaye hariya za ahitwa Miyanja ntawe utayizi, byabaga kumanywa ntabwo ba trainingaga nijoro. Training zabaye Kasuo hariya muri Lubero za FDLR ntawe utayizi, babavana hirya no hino baca kuri ntuza kuri aeroport hariya ntuza ya Mavivi inani Ibeni, babazana inzira yose Lubero Kasuo. Ninde utazi training ya Kasuo ko hari pass out zahabereye za FDLR zisaga 3,000, izabereye hariya ntuzi Muhongozi hafi Nyamitaba, izabereye hariya mvuze nani Imiyanja, izabereye hariya za Ruki. Donc muri au moins 17,000 y'abarekri basirikari bashya bari bamaze kuba trained na FDLR. Hanyuma u Rwanda rwumve ko hari undi mutwe tena wafashaho hantu leta ntikihari, c'était normal ko bashira impuza systeme y'ubwirinzi bwabo, kuko iyo bitaba ubu ngubu inkuru iba yarabaye yindi, kandi hari itegeko mpuzamahanga rivuga ngo never again, hatazongera kuba indi genocide. Donc kuvuga ko bakolabora bitandukanye na appui, ngira ngo icyo ngicyo kandi ubu ingabo AFCM23 abantu bose bazi zifite, ngira ngo amavideo twese twarayabonye. Rumangabo hari promotion habaye 9,000, hari ndi y'umunane, ngira ngo amavideo ari online. Ubu ingabo AFCM23 zifite, ngira ngo umuntu wese yakora imibare, niba ari promotion ya 9,000 ari promotion ya 8,000 ni ya 7,000 n'abari basanzwe.
sina ngombwa kuyibarwa buri muntu wese abare umva ko n'abasirikari b'igihugu kizima bahagije kuba bakaba kuva Bunagana kugera mu miryango ya Uvira kugera hariya za Kabirangiriro muri teritware ya Walikale no kugera za Alimbongo muri teritware ya Lubero aho ibirindiro byabo bya nyuma ubu ngubu bihagarariye. Muri kadre rero y'umwaka AFCM 23 ifite kara karere ngira ngo muri cadre ya politique twavuga ko bamaze kwicaza ubutegetsi bwose bw'ibanze kuko amagroupement yose ubu ngo bafite aba chef de groupement amasheferi yose bamaze kwimika abami yaba sheferi ya Bukumu yaba sheferi ya Masisi Bahunde hose ngira ngo mwaje mubona ko ubutegetsi bw'igihugu bamaze kubwicaza bafite polisi bafite gisirikari bafite inzego zose za finance bafite inzego za immigration bafite inzego za internal security umwaka kuri cadre ya administration twavuga ko bari ku rwego ruri hejuru cyane kandi témoignage ziva Goma ziva Bukavu zikerekana ko amahoro ahari ngira ngo na abapadiri Musenyeri Wilingumbi kuri message yatanze kuri Noheli yavuze ko umutekano umeze neza ngira ngo témoignage y'abapadiri iyo nta vumbi rihari niba umupadiri yavuze ko umutekano ngo hari kuruta uko byari bimeze kera ngira ngo c'est quelque chose de très important kandi nibyo abantu bose bakeneye ko ubwicanyi bwabaga muri Goma ngira ngo mwese murabizi ko buri saha ndakika muri monitoring zari zihari chaque matin igoma bazalendo bakiyari na FARDC yari 30 morts 40 morts ba 40 voleurs baza gutwara ibintu by'abaturage babitwara batwara n'abantu ariko ubu ngira ngo icyo kintu nta kiyari ikibuzi Goma ni aeroport nikihabuze na amabanke ngira ngo nabyo mu minsi mike ngira ngo bishobora kuzaba bibonetse kugira ngo nangwa pourquoi pas hatabaho ubwo na code ya APL Kinshasa igatangira guhamagara Goma nkayihamagara l'étranger kuko iminara yose ngo barayifunze ntabwo mbibahamagariye kubikora ariko ndumva nabyo byashoboka niba barashoboye kuzana umutekano kuki batazana niba Kinshasa bakoresha 243 nabo bagashaka niba ari 624 asigaye Kinshasa ikayihamagara Goma nkayihamagaye mu mahanga kugira ngo nawe yaba ari solution ntabwo mvuze ko bigiye kuba ariko bibaye byaba ari byiza niba code ya Kinshasa ya Swift yari ifite code izo ya CD kuki nabo batakora ya kave ikaba yaba code yafasha muri banke kugira ngo banke zifungurwe abaturage uwo mutekano bafite bagira n'umutekano w'ifaranga bagira n'umutekano wa communication kugira ngo nabyo byaba byiza yari ni oxygene wari uri kurota ariko izo nzozi zibaye zaba byaba byiza ngiyo araziska muri make situation uko imeze nejo hazaza ndayivuze aussi longtemps que Tshisekedi kiri ku butegetsi biracyagoye cyane kumva ko yatanga amahoro hariya ubwo ababishinzwe rero nibo bazashakira abaturage kugira ngo babone abaturage ukuntu bagira amahoro naho mu bisanzwe amatora yabaye Uganda umutekano nawo ngira ngo wararinzwe amatora nta mvururu zabaye abantu bari gukeka ko azaba imvururu mu karere usibye Kongo naho ahandi umutekano urahari kandi niwo mutekano twifuza ko wakomeza kugira ngo kara karere ubutungo urimo wa colta casterite cobalt na za cuivre na uranium ugirire abaturage akamaro abaturage bave mu bukene kara karere na karere kabeshaho isi yose twagiye tubivuga mu biganiro byinshi ntasubira muri amasaha nicyo dukeneye ko umutekano ugaruka kugira ngo buriya bukungu busangizwe mu karere kose abantu bibera ababose amahanga yose atangire kwimukira mu karere murakoze cyane